sa fro nyina tutu si abira me sole na me ba na fe kuro tutu mi Aparajo afedia wode me ko wenya odi fa me meni pa because me hombon Jesus toda bia ohumia ene ohumi bia na de wura wo no osu ene che bia de wura wo che bia meti ase o Jesus but odwene ho won ti ase ese apapa na wo case ni yakoye se sa ye nua yi case sa no be yama se do hu ni sifa no sa no be yama sa so be yama oh that was it Obi enya kanyi na sie enya fuada fono no oya bisi enyi na je akrafo wo kro nyina wo kro ofri na ti ebesi na wada su yo nyame adeba fiti asi nyame afie pepe mo nyame no yenyi na betu no ebesi jani wo
Wow.
Nasa mikasa